یہ معراج تاج سانس نبیس یہ ہیر بن راج سانس نبیس میں خبر تھی کتیا زانن ول چھو تھی کتیا آسن ول چھو تو بیم بڑ دربار تھی تر پانے موضوع انداز فکر تو یہ ات من 2-3 بند پڑھ زیادہ نہ بہم ڈائریکٹ موضوع مگر تھی چھوا تتھے کن تات لول کس تو محبت کس اندازس من ات کن تھی برونٹ کال آسان تمے محبت تمے لول معراج کی لول کرو زیون سرہ یم زیو ان کری بند گھن واجنہ قبر اندر پتہ یم کھولنا معراج کس محبت مز کرو سبحان اللہ ساری پتم تہ کران یہ معراج تاج سانس نبیس یہ ہیر بن راج سانس نبیس یہ راج وول یہ راج وول یہ راج امس بادشاہ یپر پن سلطنت آسان پن وزیر امس کن نت کن دہ پیوان تمام سلطنت پنس رایتس نظر دن رب ارنی موسیٰ شی بر زبان لن ترنی سی چک تسبان ونان یہ مازاد تاج سانس نبیس یہ ہیر بن راج سانس نبیس عبد ساری عبد ہو سی چھے خبر جام لگی چک ساندرائی بے نبر جام لگل چک ساندرائی بے نبر پیشوائی تاج سانس نبیس یہ ہیر بن راج سانس نبیس اللہ امسی راج والس نبیس چیز باغی امی چیز پنی غلامی اندر رٹی اللہ اکبر کبیر کیون تو چون ملکن ماچ جبریل تیز سر صدر سیتام تس مقام چی سوی حال سر مگر صدر ہر چی راج سانس نبیس صدر ہر چی راج سانس نبیس یہ ہیر بن راج سانس نبیس جبریل نئی دویم تور کان یار دوست رف رپس پیٹ تائی کرتن منزل کج راز نئی ہوں تائی سانس نبیس یہ ہیر بن راج سانس نبیس راز نہیں ہوں تاج سانس نبیس یہ ہیر بن راج سانس نبیس عرش کرسی چی مقام تس یار سون مگر دراو تمی طور لا مکان تس یار سون لا مکانی تاج سانس نبیس یہ ہیر بن راج سانس نبیس چھوئی محمد راز نئی منز بست چھوئی محمد راز نئی منز راز بست سوئی ونی پائی یس اکس آمت بنیت آنس گلزار صاحب سے داغ وطان نصب رز یہ چھو کلم تلان کائپی تلان تو پاگا چھو جمعہ دو کعبہ مر کی باوان راز نہیں مز راز بسی سوئی ونی پیس کسامت بنید ہر مقام چرائی سانس نبیس یہ چہر بن رائی سانس نبیس کس خبر کیا چھ لازم جزا و سزا مار مجسز مائی تیت مقلالائی پگا روز معاشر تاج سانس نبیس یہ چہر بن رائی سانس نبیس ساس بج عالم بنا جلونی کری سوئی وچ
وچم مسند نشین تس وچم افسری عالمن پڑ رائے سانس نبیس یہ ہربن رائے سانس نبیس ابتدا تا انتہا کس ونی یس کس رہبر سوئی طور پائی ونی انتہا ابتدا تا انتہا کس ونی یس کس رہبر سوئی طور پائی ونی وصل کلچی رائے سانس نبیس یہ ہربن رائے سانس نبیس ابتدا تا انتہا کس ونی یس کس رہبر سوئی طور پائی ونی وصل کلچی رائے سانس نبیس یہ ہربن رائے سانس نبیس یہ معراج تاج سانس نبیس یہ معراج تاج سانس نبیس یہ معراج راج سانس نبیس پان رو دے انتظار پان رو دے انتظار کس شہار چیز سال کس شہار نا یہ کھولیو دہن کھولیو دہنک ترائیو یال پان رو دے انتظار کس رو دو بہما ساری جواب خان صاحب مگر مکر شبیلیں کیا اللہ پان رو دے انتظار کس شہار چیز سال کس شہار چیز سال کرنی جن یار سال کرنی جن یار کس شہار چیز سال کس شہار حکم جتنی جبرائیل یل جلیل شوق گو یل جلیل شوق گو یار خالوں انن سال کس شہار چیز سال کس شہار دراو جبریل آو دوران اوس تھارا یار سے اوس تھارا یار سے یار کہتوس ام ہانی سندے سیگرس کس شہار چیز سال میان نبی کس شہار چیز آرام تراویر پان سویر نندر اندر وچن یار نندر اندر وچن یار پائی دید بوس دجنس پائی ناز بوس دجنس پائی ناز کس شہار چیز سال عرض کرنس جبرائیل عرض کرنس لولو کری وزار محبتو کری وزار عرض کرنس جبرائیل از خلیل شوق گو از خلیل خس براکس نیر سال کس شہار چیز سال کس شہار حضرت یوکم تیو عرض بھائی صاحب آکر بچنا عرض کران تو جس خدمت مسجد اقصا براکس کو مسجد اقصا کرن لوت مسجد اقصا کرن لوت کرو لوت سبحان اللہ یہ ناز چند دیوان بونٹ پاکنے شنا موضوع چند دیوان بونٹ پاکنے شنا مجبورا نیارا مسجد حرام براکس کو مسجد اقصا کرن
تتہِ پیمبر انتظار تتہِ پیمبر انتظار لگیا کت شہار چیز سا کت شہار نام حضرت اسمو کیا تھا فرماوا تپور وجود آیا کشار آسمان کن یل دراو آسمانو بریچا آسمانو بریچا اسمالی انتظار کس شہار چیز سا کت شہار چیز سا لگیا پان رو دے واہ واہ پان رو دے از انتظار کت شہار چیز سا کت شہار چیز سا عرش والے سون سون کرو سمندرن ہند آب قطرن ہند وزن تعداد زانن وال آز کرکھنا عمری ہندین گناہن مغفر بالن کوہن بیابانن ہند تعداد گنتی زانن وال آز کرہن نئی جماعت عبدالآباد عرش والا یہ حقیر فقیر کمزور حلم دارت چانہ دروازک مسافر آمد حلم دارت از عالم کن بیمارن شفا از عالم کن بیمارن شفا از ہسپتال کن بیمارن شفا یمو میں کمزور زمواری تھو یوان تہنزن ماجن کر شفا تہندین مالن کر شفا یم اس گرن مز موسوم بیمار یمی دروازہ یمی دربار از تمن شفا عائشہ تائی بڑیز دربار ازن مئی موئی رسول وسیل موئی مقدسن مئی وسیل بی این مئی تم شان وال وسیل یم ژپن نیو سجدو سچ کرخ رس از کرت سانین بیمار شفا از کرت سانین بیمار از کرت گرکن بیمارن شفا از کرت موسوم بیمارن شفا اشی دادلن ساری از اندر من دادن دوا از نبری من مرزن شفا از کرزدارن ادا گری اوسس یور کن نیران از بی اولادن اولاد از بی اولادن اولاد سانی یار دوست سوک سلامت یسیت ممبرس کسان تانج عمر کر برکت یا پر پکی تا پر کرز سفاظت صوت الاولیاء کر پنہ رش صوت الاولیاء کار کند سلامت صوت الاولیاء لول برن ول سلامت یوتی ون ور دوری پیٹ غریب از کرو پنہ دروازہ مالامال یوتی ون دوری پیٹ نات خان کرو علم سرر یت بستی ہاو بہار اوقاف تھون سلامت آمین برحمتک یا ارحم الراحمین وقت دامن گیری تو بکر کی گزارشات معراج کے حوالہ تو یہ حضراتوں کر ہی آز ام کوئی مگر معراج کے حوالہ اگر بہ زتر گزارشات کر تو شاید گیسے ایسی گلزار صاحبس تو میں گوڑ آسن یہ پتہ کہ صاحب معراج گو کس تو کرو میں سے نبی سندی لول کات اللہ اللہ گوڑ گیسے آسن صاحب معراج اس مدد تھوڑا زان پہچان تو بکر عرض پنن استاد نش میں یہ پڑھمت کی معراج ونن وول تو معراج بوزن وول گژھِ کم کھوت کم روحانیت کس گۄڈنِس پٲیِس آسُن کھوٚتمُت امس گژھِ تھوڑا بہت تھپ آئی زو وندو لول نبی سٕنٛدۍ لول مےٚ چھِ خبر بہٕ چھُس صوت الاولیاءُک اکھ خٲدِم مگر تُہۍ کٔرِو میون یُتھُے مےٚ چھُ یِژٕے ہن مےٚ چھِ بہٕ چھُس کم ظرف کم آسان وول مگر تُہۍ کٔرِو درگُزر اتھ پٮ۪ٹھ تھپ گژھِ ہٲے صٲب مےٚ سۭتۍ کرن کتھ آے زو وندو تھپ گژھِ تھپ گژھِ آسٕنۍ ییٚلہِ تھپ چھِ آسان شاباش ییٚلہِ تھپ چھِ نا گُلزار صٲبس بس بہٕ یِمہٕ موضوٗعس کُن تَوَے چھِ أمِس پتہٕ کرٛٮ۪کھ ژلان نیٖرِتھ ما برگم ژٕ گُلزار در روزِ ماشا تھپہِ پٮ۪ٹھٕے حظ تَلہٕ حظ زو وندے آے ہاے مگر ییٚمِس صاحب معراجس معراجٕچ وٲرۍ وٲژ أمۍ سُنٛد اکھ
جسمک اخ دانا جسمک اخ پیونت موی مقدس پٹن پائی مبارکن تان چون تو میون غمخار رسول اکرم ہیرِ بون موجزو سۭتۍ بٔرِتھ تکیازِ یہ کیازِ پیو ونن تو زٕ ترٛےٚ گزٲرِشات کر امہِ حوالہٕ تمام پیغمبرن ٲسۍ مگر یتھ چھِ ونان معراج کیا چھِس ونان معراج عروجس عروجس شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماوان تم فرماوان دپان معراج ہسا چھ ونان پشتی پٮ۪ٹھ بلندی کن گژھنس یتُے یوت نہٕ کینٛہہ تم فرماوان یہ ہسا چھُ عربی لغتُک اکھ معنی یہ تہِ کہ معراج چھِ ہیٚرِ ونان مگر یہ معراج یہ عروجس کھسن گوڑ گژھِ تۄہہِ یہ خبر آسٕنۍ نِنہٕ وول کۄس ذات چھِ تہٕ گژھن واجٮ۪ن کۄس ذات چھِ اللہ مہمان کس چھُ تہٕ میزبان امہ حوالہ دم زٕ ترٛےٚ اشارٕ تہٕ بس مے پیو نا گلزار صٲبس کُن وٕچھِتھ یٖرس یاد کہ ییٚمہِ سٕنٛز قربت چھِ او ادنا أمۍ سٕنٛز چھُ آز معراج آئی شاباش یم سنز قربت او ادنا امس شاز یم سنز تسبیح فتح اللہ یم سند گفتگو انک لعلی خلق عظیم یم سند چہرہ مبارک والفجر والضحى یم سنز پیشانی مبارک والشمس والقمر یم سند گیسوئی مبارک واللیل اذا سجا یم سند آبروئی مبارک کعبہ قوسین یم سنز چشمانی مبارک مازاگ البصر یم سند لقب یاسین تو طه یم سن صادر مبارک یا ایھا المدثر یم سن کمل مبارک یا ایھا المزمل یم سن سورت فی احسن تقویم یم سن سیرت قرآن عظیم یم سن زبان مبارک ما ینطق عن الهوى یم سن دست مبارک ید اللہ فوق ایدیہم یم سن دست مبارکان ہنز حرکت وما رمیت اذا رمیت یم سن آسو مبارک رحمت بارش آز آئی یتمز تو آز گش چالو رحمت بارش یم سوند اوش قطر رحمت بارش یم سنز مسکراہٹ ژۄدٲیِم زون یم سند قول مبارک قول خدا یم سند نسبت حمد رب العالمین ون ہائی خدا چھم وار تت ون ہائی جدا چھم آر تت سی ون اے جان من بہ کیا ون ین پٮ۪ٹھ ماے چٲنۍ دلس میں